E o tātou tālo. Ia mālia upolo ngutu ma mawhauwhaunga o mātou loto I lau whawhauwhaunga lo mātou atua o lo mātou papa malena te tongi ola ina I mātou. Amene. Oon matua e teitei nai tātou mo sea o onga mo le nei foi aso maliu o nei tau sanga lua whelua sifu le lima. O mau mai le tusi sa whaitawina o le vangalia luka I lo mta upo lua sifu tolu. A le whai upo e whasifu le ono. O na wala awai leo Yesu o leo tele. Lo tamae o te tuina atu lo nei anganga I o ao. Ona whetalai ia upu, ona toa I lea o lana mānawa. O le manatu au tu o le tus whaitau lea, o le tus whaitau lea mo le asa tae au, o lo wha upu ina, wha sātauro ina o Keriso. Wha sātauro ina o Keriso. O le vaiaso nei le ta ua o le vaiaso pa ia e pe ona whamatala ina fo I launga taluai le sā. Le a mata mai le ulu fale atu o Yesu I tono Yerusalema I lana malanga whātupu. Ia so atu ai ma lona whalata ina. So atu ai ma lona whamasino ina. Ia mangai atu ai na whaasala ina o ia ina oa umal whamasinonga le malo Roma. Ia maua ala langa tangata ia whaasataro ia whaasataro ia te ia. No le lana ave ia whaasataro I lunga I Kolkota. Vai aso atoa nei o mea nā o lo tutupu ai. Ia nei fiafi o tātou o mai e whaile tātou tāpua inga mō le aso maliu o lo whamanatu ina I le lo langi kerisiano I le aso atai au. Mau se vai aso tā ua lale, vai aso nei I le lo langi kerisiano ma tangata whātua tua uma. Ona o le o ngā tutonunga le mū lea o le whātua tuanga whakerisiano. O le maliu o Yesu Keriso. Malona toe soi fua manu malo mai le oti ma le tunga mau. Me ia o leo lo tutupu I tutono le whaiaso le nei. O le aso atai au lo nā aso maliu. A le sā o whamanatu ina o le toe tū. Launga le sataluai sa angai ai le launga I popo ngā o Yesu Keriso lona whaasala ina malona sasa ina. Ia, tāsia na iei nisi o tau na mōle awa noa e mata I le ata le sa o tā ua I le sataluai. Ata le tā ua o le Passion of the Christ. E vava ai I le tuainga popo ngā, ma tuainga manuanga sa mawhai o na whaatino ina e fita o le malo Roma e whaao ai a le sala I a Yesu. E ula vai le isan tula sona tu solinga tula fono. Pe o na mori mauina I le iunga o le whamasinonga sa whaia I le malo Roma. Ai ono le mata ita o tangata I utaia o lea na iuai e na whaasātauro ina o ia. Tus whaitau lea sa tātou whaitau ina o lo whamatala ai le savalinga na amo atu ai e Yesu lon sa taura e a ngai lunga I Kolkota le whapero no whanga le ulpo. Mai o le savalinga la lea leo lo whamatala e luka le latu o le savalinga lea ma le a ngai atu I lunga I Kolkota ia ma le whaatino ina o le whaasātauro ina o Yesu whaatasi ma
ma pangota e to lua e tofu ia ona i tu ma le pangota ma mea na tupu ai te tonu o le taimi lea o le savalinga nga i lunga e o le whtangisi o tangata sa whtangisi ai o lo whamatala e luka ia le mea atoa le ase ia o lava i le taimi o whaasātauro i nai Iesu o ana whitalainga sa whai i lunga o le sātauro ia ma le taimi na pōngi sā ai ia le ai ma le nuu atoa o le mūtintini o le la ai ua pōngi sā atoa ai ua puni tia le la ia ona langona leo le upu leo ua whetala i ei Iesu e pe ona i en matua lou ta maae o te tui natu lou nei anganga i o ao mai moni mau a luka wana whetala i a upu ona toa ai lea o lana manama lua vaenga o le la unga e fia whaasoa nei fiafi mo le nei tausanga tu sa maltatu lotu wha lea sombaliu mua te o tātou wawa ai i wainga ese o lo wha matala ina e luka ma mea na tutupu ai i wainga ia a tono e whai ona mau ai ia onga mo tātou fitu la ia wainga e leni wainga umpi wainga pu e tātou te loa ai le mea na tupu ma le anga i atu o le savalinga le tau i lunga i le mea sa whaasātauro i nai. Paenga mō muala na launga lo anga i wainga i e pe on tau whaia luka e whamatala mai mo i tātou. Paenga lo na lua o le launga. Tātou te whalongo longo ai wheta lainga a Iesu na whai mai lunga o le sātauro. Tusama suenga le au popoto le tuspa ia e fitu whetalainga a Iesu na whai mai lunga o le sātauro. Tono le awa noa nei e mwhai e on tātou wawa ai whetalainga uma ia e fitu. Ia ma tātou malama lama ai. Po le a tonu lava le mea nai le fina ngalo i Iesu le teimina ia whai ai whetalainga ia e fitu mai lunga o le sātauro. E la tatu wanga ia tui vainga ese o lo whamatala i luka. Mai o le vainga mua. O le whamalo sia mai e fita Roma. O le tangata i ngoa ia Simona le Kurene. E na te whaaua wina le amo ina o le sātauro Iesu. A ngā ia tui lunga i Kolkota. O lo manino le leile le whamatala ina e luka o le vaenga lea, le whapel wha upu ngā luka. O na lato pue atu le i a Simona o le tasi Kurene mai le vau. O lato whae i a te ia i le sātau e whafuata ai ma muli i a Iesu. Wha upunga le a luka o lo au mai ai le vaenga le tangata le ingoa i a Simona le Kurene. O le Simona Kurene o le tangata e swafa i a Simona mai o lona nua e ta ua Kurene. Ia laua o te iaua ua ofi mai a le tala lea i a Simona le Kurene i te tonu o le savalinga lea e o ai lunga i Kolkota i me whaasātauro ai Iesu ma pangota. Ai au mai ai ma le tala lea le tangata lea o Simona le Kurene. O le fesi Nā mea o lo ni mawhau o luka nā lai o na ia whamatala ina ia le tangata le ingoa ia Simona Kurene. Mani mawhau o ni sangata o Simona Kurene ngā ala o na au mai whamalosi e fita e na te whaaua wina le amo ina o le sātauro a Iesu a ngā i lunga i Kolkota. Ona o le teltonunga e le te tau o na oti a le pāngata i lunga o le ala, e tau na oti i lunga sa tau o le teltonunga lea o whaasalanga wha malo Roma. E tau lava o na au i lunga i a maliu i le pāngata i lunga e le maliu atu i le ala. Mai ono le vai o Iesu i ona manuanga
I le teimi na whaasala ina ai, masasa ina ai o ia e fita. Ua tau le mawhai o na amo ina le mamafa o le sātauro. Asi silo i niata i le whaamatala ina e tangata o ata o le whaasātauro ina o Iesu, ma le whaasala ina o Iesu, ma le amo ina o sātauro, e mauti noa lava e le eise ata a mea o amo sao le sātau o lo au mai le ata lea e sii mapau, sii mapalasi mai lea wala atoa mai fōringa mai o le melea na alai ona au mai tangata le noa ia Simona le Kurene e foi nisi na manatu o le whaofi ina e luka o le tala le ia Simona le Kurene. O le tau whamatala ina lea o le tiute o le kalesia ma le tangata kerisiano. O le tiute, o le amo sa tauro whaatasi ma Iesu. O le tiute lea o le tangata muli a Iesu, e amo sa tauro whaatasi ma Iesu. E le whainga o le ata lea sa utaua e tau o le Passion of the Christ. O lo au mai ei le ata o lo whaati e tia ia le sa tauro i lunga o le papatua o Simona le Kurene. A o lo a vatu whaatasi e ma Iesu i le e whaapipi atu i le whatawhata o Simona le Kurene. O le wa ai lea ale whaiata ti whanga lea i le mea tupu. A lo whai mai a luka. O lea ua whaafuata e le sātau. E ona muli lea o Simona le Kurene. I a Iesu, o lo mua Iesu. Lea lai au mai ele mawhauwhaunga lea. O le e kalesia ma le tangata whaatuatua i lea tua. E amo whaatasi, e amo sātau o whaatasi ma Iesu. Painga lona lua o le lo whamtala ina i luka o le solo lea. O laina iei mtangata na muli ati a Iesu a tau whai whetangisi. Ma lo whamatala ina i luka whai mai o tau whai tangi tui. Ma muli atu i a Iesu. Ai e fōlinga mai o le tali a Iesu i tangata ia lea e whetangisi. Ma muli atu i a Iesu e whapere whainga o le whamatalanga a Iesu i tangata ia. Tama whawhine a Jerusalem mai. So ia le tangi a te au. A ia outou tangi i a te outou ma outou whanau. E o mai ona aso e whai mai e tangata amu ia e ua pā. Ma whawhine le i whananau. Ma susu e le i susuina. Ona whai mai leo tangata i maunga. Ma fuli maia ia e mātou. E whai atu foi i mea mabuapoe. I nā ufi ia i a te mātou. Ole. Talenga lea Iesu le whai tangata nei e muli mai. Ma whtangisi. Manatu tangata o le tali lea Iesu o lo ave i tangata nei o lo whtangisi. Ona o tangata lava ia lea sa ala langa e na ua fale mai Iesu i Jerusalem o lo te tiele le a sini lana malanga whaatupo. Tangata ia sa ala langa o sana i mea o pito lunga. Ai o tangata fo ia lea sa to e ala langa i le taimi o le whamasinonga i nā whaasātauro ia, Au tangata fo ia lea fo ua toi whtangisi na ua wawa ai. Mai o lo au mai ai e luka sea nganga o tangata o tātou o tangata e whemaumo wai. E leni tangata e tū mau i se mea tasi o tātou mawhauwhaunga ma o tātou lotu. Whemaumo wai. Mai o le whtalainga la lea Iesu lena ave i tangata ia tama whawhine Jerusalem mai so ia le tangi a te au.
ai au tau tangi a te utou ma au tau whanau. E o mai o naso e whai mai ei tangata amu ia e ua pā. Ma whawhine le i whananau, ma susu e le i susu ina. O na whai mai leo tangata i maunga, ma fuli maia i ai mātou. E whai atu fo i mea mau poe poe. E nā au fiu fia i a te mātou. Ole, fō ringa ole, o se whaasalanga, ole a o i a Jerusalema, ono lo lato le talia ina o le fio mai o le alo o le atua, ma mo moli mai le tala le lei o le whao le tanga mo i lato. Painga lon tolu, o le whaasa tauro ina o Iesu whaatasi ma paonga tae toa lua, mai o le vainga lea, o lo o mai e luka i le whaatau nuuina o perfetanga, e ona iaile, upo le profeta o Isaia na tō fia o ia whaialon tūnga mau whaatasi mpang tā. Ma lea lae fōringa mai o lea ua whamatala e luka ia le tala lea i le wha sa tauro ina o Iesu whaatasi ma pango tā. Ma o loa o mai e luka sea nganga. E o lava i taimi o pōpua ngā o le li. O lo mili tino pea whaatasi ma le lalo langi anga sala. O lo whai pea lana ngā luenga whaola mo tangata anga sala. O na wha lava ua au mai e le malo longa mo tangata anga sala. Ai fōringa mai le loto lotoi leo le whainga o le whaasa tauro ina leo Iesu whaatasi mpango ta. Lo mai ai le nganga lea. E le tu lafo ina lava i tātou. O apopo ngā, o afo i ti ngā, e le mawhai o na avesea i tātou, e le atua i lona alofa tūnoa. Wainga lona whao le awa noa o pāngota e sui ai o laolanga i lunga o le sātou. Lua pāngota, tofu maleitu, ia mauro o tau mwhailuka i au maila ia whamtalanga o pāngota ia tō lua. Au ai le tutusa ia tali mai a pāngota ia Iesu i lunga o sātau, ma le mea na tupu i lunga o sātau. Le lau o maua le awanoa o pāngota ia. Whai ai ni a la whiwhiringa po le alme tau no, ia i o laolanga a ngā i atu le lumana. Ko fea lava le mea o lo tātia ai lumanai. O le mea le whai e tangata ia lana whaiunga iai. Ma o le awa noa lea ua maua e pāngtange i tō lua e whai e la whiwhiringa. Le awa noa ua whasātou o whātasi ai mai e su e leisan sala. Sila foi lai le whainga o whamtalanga tō lua lea a ngā ia Iesu ma. Ia o lea na whai ai e leisi pāngtala na whamtalanga ia Iesu e na ia mana tua mai ia e pe ao o mai ia Iesu i lona malo. A leisi pāngsa ia e o lava i lunga sa tau e le i mwhai ana suia lona mawhau. O lo tu mau pero na mawhau i le ola tuai. E le i mawhai ona li liu ina. E o lava i lona whaasata roina whaatasi. Ma le alo le tua. E leo le ava noa lea na maua e le pāngtalea. To e whai e se suinga o lona o langa. O le tala o lo tau mwhai luka e au mai e maua lava le ava noa o tātou uma. I le tua. O la lava taimi e le anga i na whainga tā meo leo langa nei. O a foi ni anga sala mani se tātou ki whaia. Maua lava le awa noa o i tātou i le atua. Vainga lona lima o le vainga i le. Ta tālo whamangalo a Iesu. Mō tangata na whao o ina le. Ia le whasalanga i a teia. A fua i a tātou ma o tātou langona i taimi whapea e o le langona o le ita, o le langona whiatau i masui. Ia a o le tala leo lo whamtala ina i luka. E leo le mea nana tupu i lunga o le sātau. O le talo i Iesu lo tamae e whamangalo ati a te lātou wa o lātou le iloa le.
mea o lātou whai o le te talo o le whamangalonga. Maolo atangia ai le itua ngā tua, le itua ngā tua e ai le tua le tātou tapua iai, le tua le nā fio mai au mai le whao le tanga mo tātou o tangatanga sala. O le tua whamangalo. O alawa o tātou vai vainga mo tātou se tū mau pēr le alofa tū no le tua le alofa whamangalo. Mao leana whai loa i le te talo i Jesu na whai lunga o sātau. O le vainga i le lona ono, le vainga i le pōngi sā. No tā ua e luka e whapea o matua pōngi sā lea ai i le tū tono le la. O le mūtintini o le la e ta tau ona malama lama ai le larolangi atoa. A leo whamatala e luka na matua pōngi sā. Mo i tū la e tolu na mai le o ngā tonu e o atu le tū la e tolu na matua pōngi sā ai. Whai mai o na sae lua ina lea o le ie sa puni ai i tonu o le malu o le mea e osi e le tāuranga. Ma o lo tau mwhai luka e whamatala mai. Ia le awa noa o le ua au mai e le atua e. Whea ngai ai le tangata ma maua ai a le sota inga vāvalo lata i le vāo le atua ma le tangata na ia whaia i lona lava whātusa. O le to eise pupuni e le vāo le tangata ma le atua. A ua sae lua ina ma ua fōringa mai ua te tala mai e le atua le awa noa mo le tangata e ulu whale atua i lona malama. Vainga lona fitu o lo a ngā i le talia tangata sa mata ma mai moa i le mea lea na tupu. O lo whamatala e luka pe tolu pe whawha i upo lo whamatala i e luka i le whaupunga e whapea. O tangata uma o e o poto mai e mai moa i lea mea o wawa ai i mea o whaia o na pōpō lea o i lātou i o lātou whatawhata ma toi fo i atu. E o le pōpō whatawhata o le whailonga o le loto nuti momoia o tangata. I mea o lātou waia, i le ngata o mea o lo tupu si o manga o le whasātauro ina o Jesu. A o mea o lo lātou waia ma whaalongo ai i whetalainga o lo whetalaima i Jesu. Pe a whatu sa tusa i le mea lea e tupu. O le anga ina ma le tau e mua o Jesu e tangata o lo whamatala le tau e mua e fita Roma o Jesu a o ilunga o le sātauro. Wainga ia. Wainga ese ia o lo whamatala mai e luka i le teimina whaasātauro na i Jesu. Mai se ilonga lava ua maua ni hawa noa e tātou te mata ai ni ata whaatino ia o na taulata lata lea o tātou mawhau i le mea tonu na tupu. A tono le sāle a tātou wawa ai ai whaatinonga tupulanga o le tātou whaltolu pēa o i le fiafio le sā. Ia nisi foi o whaatinonga o le maliu ma le toi tū o Jesu. Fia os whamtalanga i le fiafi nei. E na ia tātou i loa ia whetalainga e fitu whetalainga na whai e Jesu mai lunga o le sātau. Ma o lo mōri mau ai ia tustala o ma le au whai e mangalia. I whetalainga ese e Jesu na whai mai lunga o le sātau. Ia, te tono le awa no le whai e on tātou whalangolongo i whetalainga ia. Whetalainga mua o lo i le evangelia luka e luas fumal tolu al whai upo e tolu fumal wha le na vea i na la vea i tātou whaitaunga nei fiafi. Mai wha pēr le whainga o whetalainga Jesu lo tamai
Ia e whamangalo atu ia te lato wa lato le loa le mea ua lato whaia. Fōlinga mai o le anganga lea o Iesu Keriso e tū mau pea. Tū mau pea e o lava i lona iai lunga o sātau o le suia, lona talitonunga, wha mesia o lana ngā luenga, o le ngā luenga wha mangalo mō le tangata angasala. E le suia o lona fina ngalo lea. Ma o wana i loa i lunga le sātau o matau lia whai sā whai le talo Iesu i Getsemane, il whātoanga i Getsemane, lo tamae. Ia e ese nei pui a te awa whai te whinangalo ai a ve ese nei pui a te au. Ai awane i whai alo loto a lo whinangalo. O le talo lea Iesu sa whai Getsemane ai le io le teimin whasataro i nai. A le laua o Iesu i le o onga o le mea e whinangalo ai le atua mo ia. O le whai o le whao le tanga e ala i lona soifua. Le laua wana whai ai le te talo lea. Rou tamae. Ia e whamangalo ati a te lato o wawa lato leiloa le mea ua lato whaia. E fōringa mai o le ata ia leo tātou, te leo mea tātou te whaia, te leo teimi tātou te whātino ai nai, po teimi o tātou te mawhau ai, o tātou loto, te leo mea manatu a tātou, o lai sao mea lai tātou te whaia. Te leo mea tātou te whai ma le lei loa mea o lo se tātou. Le hoi la o lo i le whinangalo leo Iesu. Nei tua inga se e le tangata ola. Ia e whamangalo ati a te lato o wawa, lato lei loa le mea ua, lato whaia. Fitalenga lona lua i e suolo maua i le vaenga le tusi foi lenta atu whaita wina o le evangelia luka i lam tau po lusu tolu al whai po e fasu mal tolu e moni o te whai atu i a te oe o le aso ta te whātasi ai ma oe i le parataiso. Tali lea Iesu na whai i le pango tā lea sa au ngani ane i a Iesu ia manatua o ia pe a fio mai lona malo. O le whetalainga e whai loa ai le tuawa noa mai o le atua i ai tātou. E le tapunia e le atua le awanoa o le tangata e fo i ai i le atua mal salamo. E le istaimi e whapea i a mea o le isi awanoa o le salamo. There's no boundary for forgiveness i le whinangalo o Iesu. Ta tala lava ia le awanoa o le salamo mo sos tangata anga sala o le awanoa salamo o leo lo whai loa Iesu i lana whetalainga lea mai lunga le sātaro na whai le pangota. Sa uni pea lo tātou li whaola e au mai le whamanga longa mo i tātou pea tātou o atu ma le salamo i a te ia. Petalenga lon tolu o lo maua il tusio matei o lon tau po ilusio fitu al fai upe fasu ma le ono mai fa pea le petalenga Iesu lo tamae. Sia le mea ua e tu la foa i mai ai i a te au. O le tatalo lea Iesu le ana fai. Mai fōringa mai o se tatalo o leo ua fōringa mai ai ua tu lafo ina e le atua lo nalo. Mai fōringa mai ai o le mea moni lea tupu i lunga o le sātau ua tu lafo ai e le atua lona lava alo i lunga o le sātau. Mai whapea le talitono.
O le tatalo o lo au mai ai le whamao nianga o le atua e le fia sila i le angasala. Ona o iai le talitonunga o le taimi na o ai e sui lunga o le sātaro mana tau a vea angasala le lalolangi a toa ua fō linga ai Iesu o se tangata ua angasala. Ma o ina lea iai ia le tatalo lea ua langona Iesu o tu lafo ai o ia lon tama. Ona wana tau aveina angasala ale lalolangi. Lea lana na whai ai ia le tatalo lea lou tamae se ale mea ua tu lafo ai mai ai ia tau. O linga mai ua te lea le fsota inga o Iesu Keriso ma le lalolangi angasala ma ua fōlinga ai ua leo mawhai ona wa ai le atua i lona lava alo ina wana tau aveina angasala ale lalolangi. Wa vea le tātou wola angasala ma le wa vea le angasala o le lalolangi ma mea ua fōlinga ai ua tu lafo ai mai e le atua lona lava alo i lunga o le sātauro. Petalainga lona whā Iesu na whai lunga o le sātauro se mai whauta o lautama whauta o lo tina. O le whaupunga se mai o lautama o le petalainga lea Iesu na whai a Maria e whātatau i le soo alofaina. Ma o le soo alofaina o lo whātatau i le soo leo Ioane. A le whaupunga whauta o lo tina o le petalainga Iesu o lo whai a Ioane e whātatau i a Maria. Mai o le sota inga lea o lo whai a Iesu le petalainga lea i lunga o le sātauro se mai whauta o lautama whauta o lo tina. Mai fōlinga mai ai o lo whaalia le nganga le whataua ina i Iesu o le wāwhea ngai o tangata. Le anga le lei ma le whialo lo whaai o tangata i o lato wāwhea ngai ai. E o lava i le taimi o lo i Iesu i lunga o le sātauro na te amana ia le mea leo le wāwhea ngai ma le wāwhea loloai ma le wāwhea tausia i o tangata. Le o lo whai ai lana talainga lea i a Iosefa o i a Maria lon tina i a mai Ioane le soa lo whaina. Mai o lo mai ai se au onga tā ua mo tātou o lo nofo i fina ngalo o le atua le tā ua o a tātou sota inga ma le tātou whialo aloa i o tangata tā ua i lona fina ngalo ia le ola whialo whani ma le ola tausia i o tangata i so se vaenga o le soi fuanga nei tā ua le mele o le ola whialo lo whai ma le tausia. Petalainga lona lima o lo maua i le tusio Ioane i lona tā upo sifuru iwa al whai upo e lua sifuru malvalu o te fia inu. O te fia inu. Mai fōlinga mai o le tele nisi tangata o manatu o i Iesu o le atua ai o le whaupunga lea o te fia inu o lo whamatala ina mai ai le itu tangata o Iesu. Ina te langona ti ngā, na te langona ia ona manua ma le sasa ina o ia, na te langona fo i le fia ai ma le fia inu. He's a real human being. Mai o lona au mai o langona ia i mai lunga o le sātau e whamatala ai. E o lava i lunga o le sātau o ia lava o le tangata ola. O ia lava o le tangata e pei lava o tātou. Ma o lo whamatala ai langona ia e o umalama ia tātou o le fia ai ma le fia inu.
la ngona o tinga, la ngona o puapua ngā, tau te la ngona umalava, whapena fo ia le li whaola. E o lava I lunga o sātau, na ia la ngona lava I lunga o sātau lona whietau mawha. Talainga lona ono I Yesu I lunga o sātau, lo maua I le tusio Ioane, lona tāu pua sifuru iwa, alwhai pua tolu sifuru, ua taunu. Ua taunu. O le fitalenga le whai loa ai le whai mea maea. Ma le whai mea whamaoni o Yesu I lona wala uina. O lona wala uina e lona tamā. E na ia na whai al whao le tanga o le lorangi ang sala. E leo se mesia whai mea wha tafuru. Pe whai mea le maea. Ia lo tātou li whaola. Ai ole alo le atua e na te whaia mea ina ia taunuu I lona lelei ma lona atoanga. Sa ia whaatino ina lona wala wina I le ngawhatia e o iai lona whai ma le lelei e whinangalo ai lona tamae o iai le whainga o le tongi ola ina o le lorangi ang sala. Talainga muli a Yesu mai lunga o le sātau o le talainga lea hoa vea matua o le nei whiawhi lo tamai o te tuu wina atu lo nei anganga I o a ao. Talainga muli lea Yesu o lo whamawina e le evangelia a Luka. Pe ona whamawina e Luka o na wala aua I leo Yesu o leo tele o whape atu. Lo tamae o te tuina atu lo nea nganga I o a ao. Ona whetalai e upu o na tō ai lea o lana mānawa. Whetalai ngai au mai ai a le whe au o le ofo ina mai atoa. E le atua o lona lava soifua mō tātou. Ei ma se mea na tāu fia. E o lava I lona anganga o lea ua sacrifice. Lea ua avea matongi ola mō tātou. O na ofo I nātu lona anganga ia ao lona tamā. E whaai loa ai lona soifua atoa. Ua ofo ina mai mō I tātou. O tangata ang sala. Na ngā luenga o le whao le tanga le atua na whaatino ina le tātua li whaola o Yesu Keriso. O le ngā luenga na whina ngalo le atua. Ina ia toi maua haile le linga I le wā o le tangata ang sala ma le atua na ia whaia I tātou. E leo se ngā luenga me whai o na whai e se tangata le toi whaola ina o ia e ia lava. Sei vanga nā ai le lofa tū noa o le atua. Na ia ofo ina mai ai lona lava alo pele. Ina ia whai matau langa e tōngi ola ina ai tātou. Mai le moli maua le apostolo Ioane au aua. Whapea lava o nā lofa mai o le atua. I le lololangi wa ia au mai ai lona a tali e tō tasi. Ina ia le whano se tasi e whatutua ia te ia. Ai maua e ia le ola whawawau. Keo tātou tālo. Mātou mānatu natu ma whalongolongo. Ma mātou tau tō mātau. I le ngāluenga o le whaoletanga o sau nia e laua fio e ala I lu lavalo pele o Yesu Keriso. O le na whea ngai maona popo ngā. O le na tau e mua ma ino sia. Ana ia o fo ina mai atoa lona soifua e whai matongi ola mo I mātou o tangatanga sala. Mātou whalongo longo fo I nei fiafi. Se I toi tala mai le alofa lea o oelo mātou atua. Na wha lia I
whasatau roina ma le maliu o lo mātou ali whaola. Tau ina whalo loto ina pē i au mātou loto ma o mātou nganga le winga moni o loa lofa mai mo i mātou nā lai o na maliu ke riso mo i mātou o tangatanga sala. Wau mātou talo ala i lo suafa Yesu. Ameni.